Kada pangulutani, magamema demo aja inremu ka, mademo aja i. Asetama kai lo kumakam aja. Nak masulang ni galung ni. Iti ete atau makit telo. Asu palekot te tarala. Contoh. Lo kamakam aja nak de pangakadui. Makadena pangulutani pawako. Kumu baca ya we pando ngenge mau nin remu malopo panayar bulu kerbulu muitae lebih malopo lebih batoa in remu nayar bulu mu aja mana nyero sabab baraka na ya pando ngenge lo kan majuma lo mau kalau majuma naku pak guru ko sepak guru nak pale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Saya hormati kedua kepala desa yang hadir pada malam hari ini, Kepala Desa Tete Haji dan Kepala Desa Polewali, Imam Masjid, Ketua Panitia yang sangat sibuk dari tadi pontang-panting mengurus semuanya, tokoh masyarakat dan pemuka agama, dan kedua ananda yang telah membacakan barazanji yang suaranya amat merdu, luar biasa. Saya pernah undang ke Makassar ini, ke Maros, ke pesantren saya di Tompo Bulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Menenge tania nabita de gagat telo. Menenge tania nabita de gaga balenila. Menenge tania nabita de gaga balebulong. Makadai alena Haji Mariam. Mana cede tandre ya wenindai peko gade ne cede ya andre apa mula letu kana pandre tutuk aja Mariam ko bolana yana pura sedisi makadaka de itu lema pidato matu ini men itu sambeka sibuk tole na Haji Mariam bakalima nak kapat tama ko di daerah Tete Haji. Eko jumare magati waka telefonna pa wisengi. Eko de wisengi maderiba aja pasiku. Nawi apa sih kak? Saking padatnya acara. Sebentar ini insya Allah saya langsung ke Makassar. Akan itu dimulai kian itu karena awalnya saya sengkang, sudah sengkang pindrang ke sini. Sudah ini balik Makassar. Ya aku makan lagi bayi batu kita tu Ustaz.
Kayak istirahat di mobil, makanya 2 sopir yang oke. Si sampai TV auto. Tapi apalah korator apa kepala kurang. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Syukur maraja terdirikan dari Allah Ta'ala sabab apa indrinna lagi pada engkau hadir ko jonromi. Kemudian bentuk kecintaan dari Nabita kaki boleh menengedi to mapuji di Nabita tidak mungkin hadir lagi. Kumapuji ni Nabita mamuare termasuki kana ma'i fil jannah, maka de Nabita si bawa ka mati di surga. Jangan tulis sampai pun Allah Ta'ala pada itu na pura takbe. Ya lo disapa Nabita. Kumat di bola moi Nabita di watak kalita peluas salamaki. Contoh. Ya kutomelo mapigau salah kedo salah. Na mompo rilalen natin na kada salah gau mutu. Madi boleh Nabita ropa. Payaro Nabita sipa nasidik malempu. Kudangka kinamelo kirobe litere nang kamangampara makada salah gaumu berarti mat dibole Nabita. Ya kutulima pangajak ki mat dibole Nabita pasipara Nabita tabligh. Enak lawang ngaji. Nah aja nama kutu ampemu mat dibole Nabita ro. Ya kumula ki mala keputusan ke arah yang baik mat dibole Nabita, Nabita fatana cerdas. Ya naro melo dipiara mana ro, tapi dena mungkin mat di bola Nabita riwatak kaleta narik komarota ati. Agan rotaki atie si pairiati. Ya naro makasola ro. Lakaina tau menre jabatanna, alena menre tekanan darana. Tau malasa to iye. Iriati pediati meleperu. Itu lasane laogi saisa. Iriati kupurani periati pediati kupurani pediati meleperu mau magi tahu deto na melok tulungi. Enar makasola dia tiro. Ayanar melo di bisayolo. Pak bisana tie zikiri malewani kurampe. Maka da kujumai bisa tita sabunna lafaz ya Allah ya Allah ya Allah wakasi sesembuh ya roh asa kega baca kega mau mak bingkuk ya Allah ibu-ibu lama pasa ya Allah lisu disepul di pasaya ya Allah mak bisa pening ya Allah 100 mak pasusu ya Allah 200 apa maita tema pasusu jadi 200 ya roh. Tamai WC Jambang. Degaga. Masa meden ni kose. Ya Allah. Maka de malaikai Jamban yolo. Ko di WC dia na weding sangadina dilalena tie. Ko dilalena tie weding kutibunda dia na weding. Mapada toto marilo doang ngiri capat suju. Narek kolilana melo pawi musti na bahasa Arab ki. Kude ini si bahasa Arab na atinna kayesei. Pada padanna marilau ni dicapat sujuk maka dawufwa. Atinna ro atinna. Ya pada ini si bahasa Arab na. Oh puang bahasa Arab na kan ya Allah. Oh puang. Aja mu pasarangi nyawaku na tubuhku kudepa ku poles siarai buat tanah mapacim Mekah dan Nia Madinah. Aro tulini lau kasih dicapat suju. Pailo toi lau nak kaluri nak tawafki Ka'bah. Milau di dicapat suju risumpa jannah. Oh puang aja mu pasarangi nyawaku na tubuhku kudepa ku poles siarai Mekah na Madinah. Ya ku pole ni pada cengin ni tata. Pak pole ni Jumat ya Allahu satu la ilaha illallah pabisanati hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum sisebu mana ro hari Senin la haula
wala quwata illa billah. Yaitu lafal la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Asirapuluna asira susah na pasalai atuh na sabab barakah na lafal la haula wala quwata illa billah. Makor di kita irsyadul ibad. Nah ditutup kapan na asirapuluna asira susah ta. Ranking si kesusahan pertama arisan tiap mendre. Kesusahan kedua cicilan motor menunggak. Kesusahan ketiga papinder tiap kamaja. Kesusahan keempat panglima kurang. Kesusahan kelima anak pertama melok boting, bapaknya berencana to. Aslina na susaya ro aslina. Aga pamurana la haula wala quwata illa billah. Senin, Selasa, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Magi kumat kadami Allahumma salli ala Muhammad bah 7 moto ya tu. Allahumma salli ala Muhammad benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad betul. Jadi engkau benar, engkau betul. Kegana salah, ila kutu tema salawat. Ya, na kiyam musting kalasanna. Magiro nadina melo iye makada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat na baca ko dese makutana sahabat ya Rasul. Oi suruna po Allah Taala. Ari ko masalawa ka ko hidip ko garobateku. Maka dia nabi tafakul baca ni risutu maka Allahumma salli ala Muhammad tepunya seku Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Maka kalau dia ada selesai jadi Thomas salam Allahumma salli ala Muhammad benar Pak nak kamalakang ira dese maka tosi maka Allahumma salli ala sayyidina pakai tosi sayyidina ya tu nak kamalakang ya ada anda pun Allah Taala. Papong Allah Ta'ala rampai Muhammad Sayyidul Bashar penghulunya manusia. Magina Nabi ta maka punya sekolah masalli ala Muhammad sabab iya ro Nabi ta to malade mapakatunale. Dena kayalena merasa rendah hati. Ina setepunya seku Muhammad purani. Iya nawe aka panitiae nama lengkapnya Ustaz. Balas nih Amirullah Amri pura nih sisana letuk karena tepu yang ceramah adalah Doktor Kiai Haji Amirullah Amri MA ngetambahi sih pimpinan pondok pesantren ilmu yakin litafizil Quran padahal dia udah angin Amirullah Amri miku pauangi mana megalade mani tambahan bituanna ada iya lagi nak kisanjung magi rode kelo sanjung ina bitta magi naga malada kita pu doktor Kiai Haji kamana ni terampe nah sepade toku salah pak ya doktor memang pengukuhan alma mater maka ada orang yang selesai pendidikan S3 diupacarakan lalu diketok palu oleh beberapa profesor doktor niga pawi profesor pengakuan alma mater ditandai dengan ijazah diupacarakan makotaro sayyid niga pawi pong Allah Ta'ala pawi memberikan pengukuhan pong Allah Ta'ala kumako itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nah kena jawaban naruto jadi moto nabi tamak kadai tepunya seku Allahumma sholli ala Muhammad iya tama pakatunale saking mapakatunale nar nabita maka dari pong Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim majapui ko ya Muhammad memiliki akhlak yang amat agung dena kepada pade ampena pong Allah Ta'ala lagi dena pura na obi na bita senna tepu de dena pura akadai ya Muhammad de gaga makor kuna hobi nabita jabatanna
Yasin. Nabita tuh. Toha. Nabita toro. Makanya ala Yasin. Ala Toha. Nabita ro. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Niga ya ro. Nabita. Iya mi pung Allah Ta'ala ku Nabi Adam no bi asanna na tepu. Ya Adam, oh Adam. Oh Musa, oi Musa. Ya Ibrahim, oi Ibrahim. Asanna. Nege ku Nabi ta no bi tani asanna tapi jabatanna na tepu. Dipahan nih maka da pung Allah Ta'ala lagi nasabanna mapakalebbi ri Nabi ta. Bangsa nana kuno bi bapakna de na mungkin asanna na tepu. Agak pernah tepu jabatanna bapak, ayah, abah, abi, ambo, aro. Dena mungkin asana na tepu. Barasan na bapak na Ibrahim. Dena mungkin anay na minasa oy. O bora. Ola bora. Tidak mungkin. Akhirnya bapak na ujang guru siseng ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mancanyi wiri ni ro. Salasa si sembuh ya ro si sembuh. Salasa. Araba istighfar. Lafalanna astaghfirullahal azim. Tani astaghfirullahu. Nareku astaghfirullahu. Puang Allah Ta'ala disuruh tobat. Kuastaghfirullah ini tobat ri puang Allah Ta'ala. Jadi pakajaki wi astaghfirullah maka di puang Allah Ta'ala makin ang kaya musuruh tobat. Nah ikon itu malah panteng dek pada lako. Contoh astaghfirullah maka di puang Allah Ta'ala mana kaya musuruh tobat. Nah ikon itu coba lesek na tahu setengah kilo na pada muli. Jadi astagfirullahaladzim 1000 araba. Kami si tasbih si sebuto subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Nah sebab malampel ada sedih Ustaz. Dia di poloro bawa di wa bihamdihi aja na tetepui. Kada bawa ni subhanallahil azim wa bihamdihi na palingnya ni. Nasiya tu lagi na dek pasal dulu mapal ai. Pasal itu ni pale azim kada bawa ni subhanallah 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 subhanallah. Asadena na dikurangi Ustaz. Aja na membaca la kutub. Padahal mungkin subhanallah mu kurangi maka kada menikutu suba. Ada subur mesti subhanallah. Nah nareko dia kamalakan ni rososo ya ro macaka niatie ku macaka niatie mad dibola ni sifatna Muhammad Rasulullah mau disuruh ro beli tentu yurina sadau melok mitau ka taruh ni cek dek ku mak barakamu melo yaga mega nakiatania baraka na paburi aro. Sabaya tu hakikinna sugirenge tania jumlah tapi hakikinna sugirenge ia dari tu rasa. Ini mana rasakan? Ya ku kira rasakan gemne papinadita na sogi ni tu sogi ni. Tu kena makana kasiago to tak jumlah senayar. Siaga lo anda galuta jumlah senayar. Nah ya sugirenge tanya jumlah tapi rasa. Ini mana rasakan? Bolana bicu. Otona de gaga. Motorona de to gaga. Sapeda bawa. Nakia poh. Narasakan isogi. Apa romantis na gandes sapeda bainena. Lau mapasa di pangkajet ni. Lantak-lantak di jaya lalu majai korong. Tapi maka ni motos tengah lingkaran dilakain. Kadang ini nama agak tu deng nasa tidak ada apa-apa. Tanah pendakian saya anggap asal engkau berada di sisiku.
sogi ya roh. Makanya salah satu padua puang pak generang kebutuhanku. Mau cek dek ku gende. Mau to mega ku dina gende. Napa na gende sogi ini. Engka di masana pengelut tali dena lama juma. Nakade pengelut tali. Oi juma i. Mana dia lama juma. Pepo di wetu na sepura nama pakaian yehe dia muita kama pakaian yehe terus mapakaian mekona pada mula majuma na semelo lade kala majuma na kiawita ni yanu mula koe lau majuma ro magi ko mula koe na seman nasani ko lo katawa na singa ka ko di basigi apa may gain reku umna so na singa ka di basigi masiri ka lebih mojana ulah majuma daripada singa ka. Akade pangulutani maga memo demo aja indremu ga mademo aja i setemakai lo makam aja nak ya masolangi galung iti ete atau makit telo nasupalekot te tarala contoh lo makam aja nak ya de pangagadui akade na pangulutani pawako kumu baca ya we pando ngenge mau nin remu malopo panaya rubulu karubulu muitae lebih malopo lebih batoa in remu na ya rubulu mu aja mana nyero sabab baraka na ya pando ngenge lo kan majuma lo mau kalau majuma aku pak guru ko sepak guru nak pale kalau mana sompu piru paku korna de ku masiri pak jakin na singa ka masiri ka tu. Akhirnya pengelut tali lokano majuma lokano baca ya we padonge padoange mak baraka nare kotudan ni pakato bae ri palawangan nua pagalawangan na dua katoba bacan gati koro ko itu malah bilade padonge akhirnya pak guru na pale yani pak guru baca ye Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka. Nah kita hafal nih ganau lema pada umur bangsa ye bangsa disuruh makafalan mata ngetimu nah apalah iya more cinampa acing lenyap mana sih tapi kamu rekangi ya narmatoro kalingan lisu Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka puang tapak gener ka ridalle halala mabela pole ridalle harangi puang tapasogi ka puang nasaba ala birem sarik kuam mengide kumarin lau kepada selainmu cukupkan aku dengan rezeki halalmu ya Allah terhindar dari rezeki yang haram. Jika engkau membuat kaya aku, buat kayalah aku karena keutamaanmu, agar aku tidak pernah minta-minta daripada selainmu. Padoangeng malumu makamaja indran. Ya kung kanaro, tuh dibaca kada duita, wajah nih, aja nalai sikili, apa angkat utama kau tuh? Ya kung kadoi nalai ngesinali. Di singa ile biriolo pi macai na idi jama-jama tu ye katutuki iya tu tomate masalah ya indreng ruhahu muallakun bainas sama'i wal ard nyawana tagetun ni palawangan na langi na linoy palawangan na tanay na langi tagetun ni nyawana kuro taletuto di riasat tan riawatoni magi tau nakapoje indreng na cia makamaja Rewatuna nabita kung katomate makina bita maga ye masumpa jamu ye nasem anu to rasul
masumpaja manupasi. Agak asing masumpaja manupasi, manupasi. Manupasi, Juma pasi, Ramalap pasi, Malepek pasi, sumpaja manupasi. Oh, salatnya bolong-bolong ya, ya Rasul. Maka Nabi kalau kali isu ya ikut nasumpajani. Jadi orang yang salatnya bolong-bolong, Nabi tadi nasumpajani, nekia nasuramui. Nah, ikut nasumpajani kalau kali isu ya. Nah, kupakutana, mage to mate ye. Engka indrena ga? Pah, tahu nak kapoje indreng ye. Liwe ga indrena. Pade panaruna se dia minresi. De panalepa cicil bajuna, ma cicil siro. De panapura rona ma cicil si jilbab. Atau nak kapoje indreng. Akan nabita yolo. Kaya anak-na. Iya anak-na. Oh, kau tu wajarang ya ambokmu. Isawah. Upo dami biasa maka jamu indra gidi na susah ko makoy. Ada melo ya. Kana bita tepo na. Iya po na. Wajah kang ini nemu. Sang anak na lagi dinelo palagi apo mika. Akare na bita kudega gamelo makamaja lisuman ko aja gaga sumpajangi. Nareko tomate bolong-bolong salatnya, salat tidak disumpajagi mupi. Niki aku tahu nakapoja indren nadega aga anak apo na milo makamaja makede nabi tadi suman ko aja nagaga sumpajagi. Bahaya naro. Tahu kain indren makamaja ni bahaya ye. Tapi dia tahu agak kau tahu kenren, icarita nih. Ya nabita biasa to mindra nabita biasa. Apa ya nabita to malabo, kuma bagi-bagi duit. Capu ni duit na bagi, napang kasih to mompo. Rasul kayak bagi aku ya. Kena bita sabar aku mindra kak ko iko. Padahal dia na indra ro. Nangke lena mindra. Biasa to na binta melo iman re na gani senan re. Maka raki kasih tu betul. Wasana pala pandongang ni papa kalau modale ceai na binta sogi ceai. Menenge melo na dega kepada padangnya sugirna. Na kialena tia. Bulu lagi mak bicara, maka de bulu suruh na pung Allah taala. Melo ko ga manca julawang nga. Maka na binta de. De na melo. Kasadi waktu lisu ni nabita pole mabirjama subuh. Na utana ini bainena hal indaki syai'un. Adakah sesuatu kau punya? Maka dia bainena ma'indi ya Rasulullah. Dia agak. Jangankan yang mau dimakan, yang mau dimasak saja tidak ada. Aja nama kada melo yanre anu melo lagi dinasu na dia gaga. Maka dia nabita kumako itu pale mapuasa ka yesoy. Mapuasa nabita. Manca dihukum nia roh maka dan nareko puasa Sunda mau taraka pimatan nasoy napaki mania wedito ya naruh dasar naruh Pak lisu ni nabita masumpaja subuh makutana di andre maka dia bedena dia gaga maka nabita mapuasa katu. Berarti manca dihukum nih maka dan nareko puasa Sunda mau lisu paki pole ribolata pole rimasigi engka ni ribolai napa mania weding Wedi asal detopa di kurang mandre apa pelap itu kurang di mandre apa pelap deh naja haji na iya deh pakai pura nandre deh gak pura inu nekia puasa wajib deh na wedi maniaki kumompo di mata nasoy deh nasana iya tuh niae musti sebelum subuh nareko puasa wajib puasa Ramadan puasa kala puasa tinja atau nazar, puasa kafarat, mempuasakan orang meninggal dari kong kepuasana. Angkali ngato ye, ya tu situ kong ketomate nang kepuasana di wajarnya tu. Kata pura di Jepang dak engka kalana bapakmu engka kalana. Engkau ustaz engka dena puasa Ramadan, iya ustaz. Engkau kalana dena puasa.
siaga kalana nasa 20 asera au bonyo no ye makam aja 20 asera musti mo aja akan ni so na sesa na tu deda sesa ko siaga ko madikanan siaga ko masurut-surang bagi pitu ko masurut-surang bagi ni ro 20 asera bagi 7 orang sama dengan ia na rumo pigau mau tono manre mania wakata ma puasa baja puasa kalana bapakku makoro makoto tu puasa tinja maka ada ku matinja ki dia parang kalingangi woi na wat tinja ka ko tu kureng kise di ko di sekolah mo ma puasa ka telung ngeso re kise di togang anak na puasa de pa na pigawi matay anak na majai aro kata ibu-ibu ku manu tu matinja na mapuasa ka telung ngeso materu-teru wow puasa di baja, puasa si bajana. Hari ketiga dia na puasa, apa halangan ni? Dia na nama teru-teru. Jangan gimana kada ma puasa ka telung ngeso materu-teru, kada mau ni ma puasa ka telung ngeso titi ni. Aja nama teru-teru telung ngeso. Baja siso, ulah paima siso, tau paima siso, telu. Ya apa kalena ibu aja Maryam puasa Daud nih puasa tidak sila dekir untuk bansenar tama koro tarima pak dongen puasa Daud ku ini ustad awe dia uleh pak guru ku puasa kamu ro katole lebih aja nama puasa supaya magalak ka pak guru jadi pada lain nareki pun Allah Taala ya na ulema puasa nih ide na ulema puasa pabuka nih nah pada gini pabuka to mapuasai lologang ya pala puasa pada to apalan na ya to mapuasai jadi alena Haji Maryam tu lima puasa tiwiran ni di bolana barongko soso barada bukaiwi Ramadan akan datang malampe umur ya rumate tomatoana atiwi ni bawa lah buka puasa ke masjid masih agak senaya muhajirin pikir ni agar na puji na bukai indo ku na tuo pisang ijo apa kengka ni pisang ijo napa bawa lo masigi ania ni maka do puang apalan na papabuka aku ye pisang ijo paletur lo nyawana indoku indo upe binti Ibrahim oi contoh mi tadi indo upe koe patah tepai apalan dari nyawana puang dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut ada pengangi dosana ada pengatui dosaku makro nah tapi ya panang kepala aku diandrei jadi andrei capuri iya narupak bangi di masigi kuramalangi aja nama gati mukame yita dulu tahu man remupi aja mukame taruh dapat pura mana ya rumah kaluru taruh muina isok dulu si pepak capu ni pisang hijau puputo ni kaluru dan si pepak napa ni di kame tan namanya ame papina di nama sumpahnya kata pak bang ila pepe mana ka ko pepe napi di oko kasih taripang yang si polo magempu mo pilih si polo to na kama ni kodo komati salatu kodo komati salat agak tahu sila pepe mondo gitu dan mandre cala letak mani masih toki ku cala letak mi pada ini na tanga tahu terpasat tetotori masumpah yang usolli fardhul maghrib magempu pilih ongong apa di demme gara-gara la pepe iku ramalangi ya ropak bange gilik kimi tete manre ya ku manre mupi aja tak kami taruh na papura nyaman aku pura nih peratoni minum kopi susu puratoni na isok kaluruna napa di kame ya roi mange apa ngepu kani paling maponco inna a'tainakal kausar ro
Aja tahu sih rakaat pertama pengupuna surah Yasin. Rakaat kedua suratul Mulki. Dia agak kere-kere papida dina mamunga di murasa. Imam deto ke Pancasila na masih gila ini matarawe ni ide daripada berseleng. Apa liwa lampe na pangupuna magir tak apa ngepu kay maponco aro. Pada toko na wala kumur malampe matu pong alatalan ni dapi ura ramalang. Pesan ni maponco-ponco pangupu. Nah kia pak gene 20 rakana. Di Mekah dia gak tarawih arwah. Madinah dia gak 20 mana. Pak gene 20. Sede de ulewe tetto maita ustad. Atiwi ki bangko-bangko. Engka tu dibalu tu bangko-bangko dilepe plastik. Iro tak bawa dia ya tongkat toni. Letuki di pasar nih. Allahu Akbar. Itu udah siki. Akoro. Ahli 20 rakana. Nasa ku baca dia ada saya ustad. Nabita. Sebelum saya baca moto tu ini. Qalat Aisyah tu. Maka dia pangulut Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin. Nah iya serona po Allah Ta'ala dek na pura lebih sumpajanna rilalenna ramalang kuwa itu pada saliwan na Ramadan sangadin na 10 sek di rakana. Yer 10 sek di patan rakana pana bereseleng patan rakama bereselesi arwani to. Nah patelun rakang bereseleng berarti 4 4 3 baka telu memang bereselep pura nih 10 sek di rakana. Nah siya tu elo coy ya Ustaz. Ba coy ini ikuti nih. Nah kiai sengi dulu. Maka rakaat pertama pangupuna suratul Baqarah. Alif lam mim sayaqulu tilka. Nah pisek dirakan ro telu juz. Magi ikuti nih ro. Nah pisek rakang kurang lebih 3 juz. Sade ulama kor malam pelada seding. Iya nama kana bita. Ittabi sahibi masna. Ikuti sahabatku 2 rakaat. Niga dimaksud sahabatku khulafaur rasyidin. Niga khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siaga tarawihna baca di sejarahna 20 rakana. Ya tu tarawih mah pamula mah berjamaah kitu pamung luta umereng. Pak mas sumpaja nikoy, sumpaja tekor, mas sumpaja tekoy, mas sumpaja tos. Makin baluta kumpul. 10 mana koy kumpul. Ikoy manganu. Matarawih ni tahu dalam bentuk berjamaah, panguluta umereng. Anak ia 2. Dia namai termalangi, dia namai tak malampe umur. Mengkader ki yenarana parlu tong kan anak makapala korang apa ini tomato ai mo pekko ga kanjana tajui mo pekko ga fasohata man samana tepuna asiba so sibasha kasih ko man samana tapi ko macowani de ulek panesania ro aga na ulek telu mani si isi 2 leda si di melutak dene dega akada mana so ya pak barasanji memang malolo muruna ya ko macoi matu na deto na ulit pasilolongan ni kamana masana tendre nutu poso ni isi telu mani 2 leda si di melutak dene napi kata bere masela ki mangkalingai Allah ku apal oh lala esoro bawan nih nakisorong kita ima kajana na ini ro ikan elo disoro ina memang kader ki mapak guru ki ikan ane anu no lawan sekolah pesantren lo kok makapal aku tuh apa 2 teluma pesantren ko di sidrape ko di kato dia lekuang asade pa ko macawe ustaz lari lisu tiwila ditompo bulu pesantren Namirul Amri napaja talagi duwi deda lisu na pada kagak duwi na magai si tahu ni makapal korang soron ni mencaji imam
Tapi yang kasih itu sedeng. Anak-anak imam. Ini na Malaysia. Nah, sengi kapan? Ya tuh ko anak magi ko anak-anak. Na tuju baca anak. Tuju baca. Ya ko di pesantren ku gilir matona na kelas 1 sadme tampil ko. Pokoknya tendre bawan lo ko tu tendre na pano pa imam ku de mulai. Ku pasai. Ya tak 2 rakaat sabesi 2 rakaat sabesi jadi 10 imam, pak 20 rakaat. Pasai supaya mak biasa supaya engkau mentalna. Ya cocoa to toma to ayat di mangi. Jadi mutama kau ya tone lo Apa mawata tu kalau yang kali mana pusing kita taro. Mak bangunnya lagi masih mak kau na biasa tapi pusing. Nah udah kapan di toko tapi di tempat lainnya. Engkas itu magi nama kor model na mimbar magi nama kor model na maike, magi nama kor model na pokoknya nak kritisi mana. Ya nar biasa tu pusing tau biasa kama kana aja no bati-bati kung kama koro. Apa ya tu biasa emang protes kenapa begini biasa anak to makko tu dia gagal sumbangan ya to mir sumbangan kenapa begini. Ya jangan tabati jangan tabati nak kritisi mana. Magi nama koro pidato iko siya mapidato magi nama koro imange menra di sa iman na ditatoi jadi kung katotuli magkritisi janata ang kalinga mo jaki jamay ya pigawi saya diminta na magkritisi na gana tao na magkritisi iya na tao na magkritisi kuti saya ulangi kembali iya Rabiul Akhir Jumadil Akhir nih di Jumadil awal mo ba ka engkau kada mangin apa ni mamaudu na laba ni kagawatun na mamaudu kagawatun na sumpah jang ngeming kawatun na sumpah jang loro na pasar api dipigawi tanya na watun na sumpah jang ngasara mangaribi pina dipigawi tanya watun na dia keku peringatan maulid namanya mengingat elelota ulah siaga melo diingat-ingati nama ulan Ramalan ya ulan Ramalan peringatan maulid tanggal 12 Ramadan. Kadang lagi nama korona elok apa kesepakatan pengurus masjid. Iya. Iya miku bahasa Idul Fitri deh na wedding. Apa ya ro ya hari raya. Ku peringatan Maulid tan ya hari raya, peringatan Maulid. Magina dipigawi na nabita di Mekah de gaga peringatan Maulid. Di Mekah lah itu, ini lah itu. Di Mekah deh na perlu sabayero di Mekah mapamula SD gangka sarjana ada mata pelajaran namanya Siran Nabawi sejarah Nabi jadi napelek memang ya ro tahu sejarah Nabi ta ide mau deh napigau pak napala memang ini kuda dipigau di Mekah napa ditanai siapa namanya bapaknya Rasul bingung nih toh bingung nih. Tapi kung tuloy ng kalingamoy, magkada, ambok na Nabi Taryasang Abdullah. Ambok na Abdullah Riyasang Abdul Muttalib. Biasa din ang kalinga di Barasanji, di susumendre. Tapi ang kamatoto machuke itu, namu Barasanji na chat to. Sa gusta to, di dibaca Barasanji, diyan mo ko tarangi, ko elo ko baca, ni ko te ko aja. Di nila baca Barasanji, surat kabar na baca mo, 30 halaman temme. Bersanji tiada baca. Bayi itu bersanji, masya Allah barakahnya itu. Nah panang kata macam baca bersanji, pasti macam baca Qurannya tuh. Ya kung kata macam baca bersanji, macam mengaji tuh. Tapi macam mengaji belum tentu macam bersanji. Ya nah macam bersanji pasti macam mengaji. Itu bersanji dia kagak bicara salah ku tuh coba kalinga ro dan kalinga ro tadi ro bersanji ro bituanna dia kagak bicara salah ku ro dia kagak netepu sambo dia kagak dia to kagak netepu Puan Maharani dia to kagak netepu Kinanjar dia to kagak netepu Anis dia kagak netepu jasa palsu dia kagak memesan nabitan cerita kayak gimana salahnya kayak gini itu mengkritisi itu Nabi tuangi topi masya Allah makanya saya undang kemarin ini ke pesantren
supaya anak pesantren minta toi, maka makor orang-orang pada lihat Pak megalade koi makokoi mompo menantang. Nah, Ustaz, halo Ustaz. Makasih. Kenapa kalau maulid ada telur Ustaz? Karena orang mau makan telur. Aku bawa naro. Tidak Ustaz, karena kalau Isra Miraj tidak ada telur. Pak Cai menengelo ikan kamu tuh. Nah, siapa tahu engkau sejarahnya romulangan na maulu ditandai memang dengan telur. Malampe sejarahnya ya ro telok manu. Manangkat telok manu sabayaro nene teriolo buta hurupu nakiadina buta hati. Telok manu mapakang ke sokok bolong ya ro sokok bolonge mabituangi dosa petak apa ke dia Thomas sumpajak botok ni mapangadi ni marampo ni jadi petang atie jadi tolong ya guru atau pandritae tali serika si atita na saba tepe ya ro tepe maka dari korang ya ayyuhalladzina amanu telok manu na diliserang ro sokok bolong di tengah na kung kasokok bolo na di koci telok manu dilalet tu bituan na petak kapet na sabari dosa na kelok moy matarima tepe acana ro tariolo ero kayak gimompo ro di peringatan maulid. Masjid pertama di Sulawesi Selatan di Goa ya ro senama sige Langkara tau si sebunen ratu na telu tahun 1603 magina dia segi Langkara sabak koni ro di masige mapaguru mamenca ya ro mapaguru mamenca orang Arab ya ro ko mamenca ki melangka ki jadi Langkara langka Arab langkanya orang Arab ketika mengajar ilmu silat letu makoko ya senaya ronrongi Langkara tau siaga tau si sebunen ratu na telu tapi Islam diterima secara resmi di Sulawesi Selatan di Goa oleh Malingkan dan Nyondri Karai Marumbia yang digelar Sultan Alauddin. Makanya namanya di situ IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Itu dulu Alauddin. Nah, sabak dinisbahkan ke Malingkan dan Nyondri. Baca dulu sejarahnya apa tulis menantang. Isengi dulu sababnya apa maka ada bid'ah. Tak cede si bid'ah. Musyrik neraka sangin neraka mau surga mana nih tanya neraka nenek lo peringati maulid nenek bita tapi anak ulang tahun jadi aneh lucu bin ajaib nenek lo baca barasanji nak surat kabar anak baca mua aneh itu nah sesibida apa nenek pernah piga una bita aja tau nemu Jumat di Sulawesi Selatan magi dia nasa apa menyalahi rasul ku makatoba Jumat imam mesak bahasa Arab nah ini segala rupa bahasa dipakai magai berarti bida siro kucia ko sengaja na ya tonelo tahu rasul la kritisi apa yang tidak dilakukan rasul lalu kita lakukan maka itu bid'ah. Bid'ah itu mengada-ada itu dolala itu sesat itu neraka. Wah, acabaga. Makone bawang ini kode taisa gidal lelena kada bawang ni pura wita guru tayano na jame ko jamatoni. Makone ro pedato ka ko panda makada kaya tu tomato ay kumate ni na kaya ro anak na bituan na taong kadui na bakti na anak kepada orang tua daftar riasan na tomato ata sebagai penyembelih hewan kurban makurbatoi kasi di sapi pitu tahu telu tomate kor di patama di sapi wedi pak wedi ya asang anak maca aga ya no asang anu na bapak ko kasi almarhum Ibrahim bin Ismail contoh almarhum di oke koro
Ana mate ni ustaz, maju aku mate. Sekona tanai kata ada sana, jana muiseng ada sana pudak bawa di makada. Purawang kalinga mirula amri mapida tahu kangi. Ada sana yang kada murut telefon na mirula amri ko to nama pasilolongan. Apa de tole ma pala iya. Ako bawan naro pada mahitak siki. Odi korobat tomate tudi. Cuma ku tomate dia korobang aja ya ro anakna nandre ya ro dagina. Ya biryam maneng. Biramaneng ro apa mau pandoang ngaga ta baca kok kia lupa itu mato atta itu yang menghijab rezeki. Jadi kau tahu tu 5 milau aga tu me pandoang papa kalau modale atau mau piponai ko ga na semate ni biasa mo kula serai kuburuna na sedenang ka awe jabawa na dukira ko pacaputu uto 5 mulu mo kula serai kuburuna to mato amun apa nih kamu baca aro lupa itu matuan na lupa indo na ingerang ini pa masih gede pa na tepu patamakan ni panitiay ko tu siagi lodum ni potota na parengi ko tu panitiay magangkahe mana ka foto sedelo kamanyaken kasi indo ko pa de na pura kasi indo ko to deto na pule haji jadi ene foto ko mo balu ala kadarnya 200 gram. contoh anyakan indotan anyakan yang bota yero yasek anak macam apideceng. Saya baca di kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ia tu paling roh baku mate ni tahu masaran ni roh na tubuh. Ia ro paling roh dia barai koro digambar di anu koro cerita dari kita mapade pong kayu yang besar napapule ningkan manu-manu bertengker di tangkainya sebab bicara ni roh manu-manu bituana sebab bicara ni roh padana roh kada sini magana mungkin apa ko kita baru-baru berarti tomate baru roh tomate baru kan ke silalon aku tanah toni roh baru na sekegi anu saya biasa masih runtuh makan jalan de ton rona ka di lantai sekian ya rorendrina bolana ulawa woi bagus sekali maka da siro rose dia ya kui teriolo dia pa anu ro parampo penipu mengalak de tanah pediki atina panapuji manghalo-halo kada kirim sekian kata utu ki pigak makoro mapediatin na tahu itu. Tai mana mapana magalo makasi makanja onrona. Anu toba sebelum mati maderiwita ko to di masigi. Madena-dena we matana marica piliin na toba. Ya. Ia ro tau purai bergeliman dengan dosa na toba api gau ni sumpaja sunnah toba. Sumpaja sunnah toba malebi ripigau palawangan na mangaribi na isa koy romonro. Sanrakang duan rakang ngesani na kaya malebi inareko enen rakan nah baka telu berselen. Niatna wakata masumpaja sunnah toba duan rakang na karena puang Allah Ta'ala. Pangupuna kita apalah kuliah rakaat pertama, kulualla rakaat kedua. Senadewa apalai kuliah, iya nar dipudak kega kutu. Aga balik tapala sekulualla wawa. Ya na tu kulualla. Nasir lagi si puluh bawa malengo. Mereka tu bicaraan na ye. Mana na tu ye. Ya na tu si puluh semua. Kulpura ni na pigao supaya sunnah tobat sulit teri kasi ko nengerani roto na lamin na umanu nengerani tahu ko la marampo nengeramane ro apa ko na teri engkana bisiki atinna makada mautoni dosa pura mu pigao singega kasi putanange ko ito pa dosa mo na ko disusu ginadapi lang nadam pengamana pong Allah Ta'ala ya tu nasabab pong Allah Ta'ala asan na maha pengampung
Ya rumah tidak terbatas pengampunannya Allah dan pengamanannya itu. Berarti ku dibarai galasi kaca pura ni mapicakka. Macakka ni roh pura ni toba. Moto si aga doi diolona dena mungkin nala apa naiseng alena makada tania ya punna. Berarti selesai ni kelasna sumpah sunna tawabin. Ku selesai ni koro berarti melo ni mendrek kelas diasen ni sumpah sunna awabin. Sumpah sunna awabin. Sumpah sunna marepek ni ripuang. Sumpah sunna tawabin. Sumpah sunna na totoba. Apa silalon nama ni toba nang ngerangi dosana selawai. Pura di supaya sunnah tawabin, tapi gau di awabin, boleh jalanna. Rumahnya itu inilah yang terindah di akhirat. Subhanallah. Matesi rose dia. Sengoy, magai ko anak murilino, sesukuruku. Engkana aku kasih sampai pura masumpah aja na baca nga Fatihah. Engka to anakku narikon ni Juma'i suratul Kahfi na baca na niyaka ngepalan na ko iya. Engka to anakku matinulu lo serai kuburuku dena lisu kasihku dena temma Yasin na baca. Engka to anakku ya mana masigi di desa tete aji ku mamaudui selamana mapatamay panteng nan niyakang ipahalana ya lolongan masih dekai panteng apalana ya nan niyaka. Weh macawa ya roroy. Engka to ro langsung teri. Aku tanah si rose dia, mu teri ko. Sepi tu anakku salah ya pak paramput terlupa koci. Dega aga mainga, dega mingeranga bakang siaga ruko ku salai. Iya ruko ina balu ina panabutorang. Na balu ina pembeli sabu-sabu. Kempana saya saruko maparakara ni mat di kaneng bersaudara di pengadilan gara-gara iya ruko salai. Cilaka pa iya salai wijah. Oh malaikat palisu dari lino. Maka dia malaikat hai hata terlalu jauh permintaanmu. Jadi dia gagal lalu palisu ka malaikat. Dia gagal. Kumakko itu balik malaikat. Ya laitani kuntu turaba. Pancaji tanah nak kumakko tu. Apa dia ulet tahas di penyiksaan. Dia itu gagal nak baca nggak Fatihah. Dia itu gak baca nggak kulal lawah. Dia gagal baca nggak. Dia gagal masih dekat niaka Korea. Aro, napa dinasa kali nama cilaka. Kumakko itu pada pikir ini pak. Pada pikir ibu. Apa musti pole anjalengi. Moci aki mate to. Moci aki. Nabi tahu umurunan 63 tahun. Bahkan narampe ko adese. Umuruna umaku. Ia tu masyauroe. Yang umum. Yang masyhur. Panlawagan na 60 na tahun na 70 tahun. Ko tu may gato. Nabi tapawi. Jadi kung kani di murutan ng 10 na tahun, lo kani mamirjama. Lo kani mamirjama. Baca di suratul Mulki. Tabarakalladzi biadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wani napa makadaw puang barakat na suratul Mulki ku bacae. Lumuyang aku madang nga pancajiang aku buru ku matajang milawalindru nga kuri di puapole di pacalana ku buru agapi apa tama ni ko to di masige saga semengko patama ko to barak mate ki malaringnya palan na letu di kuburu ta agapi tegele agapi palupon na masige wita de to pagaga. Tapi nak kumapak ko pidatoin kasi tu lima kada ya tu ustaz itu lima macam itu menyumbang alena itu gadis sekadaga tu may sumbangan na. Wah megalada to miri hati. Tanay siya ye pamirsa je kada pole pesantren na ustaz pole komite masigi na tanan na caritaki itu. Pasti na caritaki makada makko masigi na pesantren. Jadi aja nanti dia menyumbang ustaz minta maaf dengan sangat hormat, minta maaf mudah-mudahan bukan merupakan ria. Bau ka masigi dia gaga to susai. Madaga to susai dewi lau. Saya tidak meminta. Tapi kalau dikasih tidak menolak.
Kalai bahasa na. Apa min lawam sih kamu atau mega bicara na tahu ini kestruk kau buka aku dengan duitmu. Jangan boleh ku cek aku. Jadi saya tidak meminta tapi dikasih, tidak menolak sampai selesai itu masjid. Kurang lebih 11 miliar anggarannya. Maka boy makan itu modelnya tanah ini ya Pak Poli. Dan rekod di YouTube kita buka. Kata tu ustaz saya tu milau lain ada tulis sekadar si agak tu tahu mairi tu ye. Jangan tahu mairi. Ini cuma saya memotivasi, makanya saya memberitahu. Karena jangan tu dikritisi tahu Ini aleta maka agak welo sumbang aku di masjid. Awalnya di pesantren saya tahfiz tidak ada yang bayar, semua gratis. Bahkan saya tulis dibiayai amatur selama 2 tahun. 2 tahun dibiayai. Nigar amatur perusahaan saya haji umroh, makanya berumrah lewat amatur turut andil untuk pembangunan pesantren. Korankan malah saya masukkan di koran. May buka pengajian tukang beca buru pelabuhan agar bisa ada tuh dikumpulkan Ustaz. Karena dia datang sama ku pandai napa kundi beca dulu. Undi sekian undian beca undi. Nah, ya romenre lalu aku beca baru. Anu sih kupikir ke mudah-mudahan terwujud bulan depan. Pengajian Manula. Agak semanula umur 60 ke atas, materi pengajiannya bekal kematian. Kada teh pakata tahu dah sedi materi itu. Tadi apa pakata tahu? Lo di Pak Guru dibicarana mah pamula malasa madam mate. Pembelajarannya pokoknya mah pamula rawieng gangka baja. Sema benih di pesantren mah benih di pandre. Pura di pudak kada kae ya matuk ke ku jemput mana gitu dijemput. Nah bubur Manado mu pandriangi. Semana bubur Manado Ustaz tahu dia kagak isina. Pengajian Manula. Bubur Manado. Pura pengajian naik tangga benih pas sumpah toba pas sumpah tasbiwi. Ini Pak Guru wiri-wiri. Maka ada kupole nila samu baca nih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca boleh aja lengil lulung aku apalah mati syahid. Ya mana dari Pak Guru angiro supaya bekal-bekalna kelompok pengajian Manula. Megalada dipikiriki bangsa masih membangun ki aja na pisina mi bangun to isina. Beko cara na bangun isina burang TPA. Engkana TPA na Pak Ketua kan alhamdulillah cocok ya ro. Apa kata tu biasa kota di masjid cia to si kung ka TPA na sawa akong ka TPA marota bawa masjid taruh marota taruh barantas taruh bacarepa Pak anak-anak mua. Sedepa lari-lari to sedih dengan anak utama masih pesan lari-lari Pak anak-anak tamu di masjid lari jungkir jalalo gagang kaputar na culina. Namanya anak-anak. Kecuali bapaknya lari-lari gasai ku anak-anak alangi dui apa ku mate ki iya narus bantu kiro iya narus sampai kiro anak bicue. Sekian dan demikian inilah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ora padong ngecap putoy telo isaliwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.